Taiao manuia malau Samoa Entertainment TV ya pia. E whāmatanga ngal malo le wo mai whaatasi, mo le taimi mua ngā lulu e whaatasi e te pena la lato kempeni, mo le National Drugs and Violence Awareness. O le aunga o le ngā lulu e anga i le a o whaafita uli o tā ua ilunga, matonga fiti a o le whaateleina. O whalapo tonga iau whainga o le PACT, P-A-C-T, po le Prevention Action Community Transformation, ma le NTDV, po le National Task Force on Drugs and Violence. Il whamtalanga whalawa i tele mtanga ruenga o ainga. O le taimi mua le wo mai whaatasi e mtanga ruenga nei e whai a vantu se au nanga tu whaatasi mai le malo. Pei o le mtanga ruenga o leo ma leo la tue fuata ina, o le mtanga ruenga o ainga, mtanga ruenga o whaamsinonga, ma le mtanga ruenga o soifua malo loina. Talwe tofu lavo le mtanga ruenga mlana matata e whaatino, fua ilana wa ai ili whaale tonu. E wa ai leo ili me o tupu. E wa ai mtanga ruenga o soifua malo loina ya fianga o tangata ili tino mal mawhau. E wa ai mtanga ruenga o whaamsinonga i tu ainga o whaamasinonga. E wa ai mtanga ruenga o ainga maanga fsota i ile a fianga o whanau talavou a ainga manu. Peitai o ngā ruenga i olo o tā ua ilunga. A matanga ruenga ua silia le lua se fulu tausanga. Talu na ngā lulu e whala po tonga tūma o tila tunuu. Ai maisel SVSG le Samoa Victim Support Group po le tō manga moe po pua ngā tia whatasi ma mata ngā ruenga uma o lo o tā uailunga e aunga lava i le wha moe tasi. O ngā ruenga whaatino le whala po tonga tūma o tia SVSG ua siti atu i le fausia o se loto a whaapitoa le Campus of Hope i tōna imato ma whauwhale nofo e tausi ai whanau mai le pepe i le se fulu valu tausanga le matua. E au fia i mateine talavou ua maitanga, ai o tina ma lātou whana wa fia mai sa wanga, i to tonu o lātou lava ainga, whaatasi ai malewaenga e sotanga, i whala au whaasaina, o le lima vai, ma le leo se wha moe le tamau ainga. O le taunu unga le nao sa wanga whaasanga i tina ma whana ulu tātua tunu, lewa mo le mawina le apa whaatasi mai ei nei umtanga ruenga le malo. Mo le taimi mua e pe ona tā ua le pepa o whamtalanga mtanga ruenga o ainga maanga fsotai. E feso soani. E tupe whaasosoa le malo antala whaal tupe lu olu fitu i matanga ruenga o tā ua ilunga. Mtanga ruenga o soifua malo loine se lau valu sutolu miliona wha se lau lua suli vafe. E au fiai le 50 afe tala mo le whala tonga o soifua manuia o ainga. O le mtanga ruenga o whamsinonga wa batu iai le lua sultolu miliona 5 se lau tolu suli mafe iwa se lau tala. E au fiai le 10 miliona iwa se lau sultasi afe. Fa se lau mo ngā ruenga whaatino mtanga ruenga. Mtanga ruenga o leo mfalpui ma leo na toi fuata ina. E ono se 5 miliona fa se lau malvalu afe. Fitu se lau tala wa batu iai. A mtanga ruenga o ainga maanga fsotai. E se lau lua 10 miliona iwa se lau malelu afe. Fitu se lau tala. Ma whaatso atu ai mai le nātu petele, le na le lua se la wafe tala il whala poptonga al SVSG le to manga moe popua ngā tia. Ai se lau se 10 miliona afe, 5 se lau valu 10 se lau tala, mo le pulenga o ati nae, mo i tū malo Samoa. Ma ato whai nei leo mai whaatasi. Mo le teimi mua o mtanga ruenga e whao ta uelunga le malo, e ngā lulu e whaatasi tonga fiti le whaale tonu tau i whala au whaasa, ma sa wanga. O le ngā ruenga whalāwi loa e amata whasolo i le motu nei o upolu le māsina fau o September o le tausanga le nei. Inisi o tala o i tūmata ina o tau o manga o le asa whaapitoa le Universite o le Pasifika i Alafua. O le awa iatu iai o whanawa o ngā whaasolo i tausanga whaayu i kolisi o loa o ngai. Mo lato mo le mawina la asanga o le a whaasolo tu iai le mawalulungo tūlanga tawa o onga. Ai o awa no o te tala mai mo lātou e whatuanga i ai o lātou lumana i whaalea o onga. Le University of the South Pacific Samoa Campus Open Day lu oluono. O se awa noa e wa ai mai loa ai whaamonianga maua o lātou vai taimi. O vaenga na tuli e whanawa o ngai au fia il ploketi whaatu pel malo Australia. I le whaatu mauma whaale leo tulanga tau whaatuanga. Ai o le mauai, o le ngā lulu e whaatasi o whanawa o ngā mawhai whaatuanga. Peta o le Open Day o le neito sanga le USB o le amana tua pea il whaalingo whaafifianga whaalenga nuu. Mai asosi SS ai o li imtamaita i mai atumotu o le Pasifika o lo oa o ngā mai i Samoa. O le sotanga o whanawa o ngā nā siasiatu li lotoa
Mawhaia onga, ai mta upu o oina, o polkalame malfa so mawol nei vaya so. Mamoli ai le whaaftai el pulenga le USB, I whana wa onga uma na awa yatu o whaia onga o ainga o woma e masani, o whaala po tuputonga SS sa awa yatu mtu atu le tau au le wha moe moe, o le Universite Pasifika I Saute, le o whaai uai ma le manuia. E tolima ali ima tamaita I o Samoan whamanuina skolsipio lōluono. Ma onga whaawa wai Universite tono Japani mol sitio la tautu mai. O lo anga I tonu iai la tau wa o onga mamata o lo tau la iai la tau susuenga. Ma whaalau lo aile vai so neil sa uninga a mana ia. Lena whaia ofiso le chaika le SNPF Plaza I Savalalo ma a wai atu iai whaatasi ma au ainga. Ulva senga lea to lima na filia mai le NUS le National University of Samoa. Le Ministry of Natural Resources and Environment le MNRE. Mtanga renga o whanatura mal siosio manga. Le Samoa Meteorology Division polo officer va aitau. Ma le Samoa Fire and Emergency Services Authority le FESA pulenga fui mu. Elfiai Ellis Talingi Apulu, le Master of Social Development and Administration, Graduate School of Social Design Studies I le Rico University. Nuku Fetau Mwaulu, Master of Public Management and Policy, Graduate School of International Relations, International University of Japan. Seruia Aloama, le Master of Business and Administration, Graduate School of International Management, International University of Japan. Patisepa Maungata Milikini, Master of Policy and Sustainability Science, Graduate School of Policy Science, ile Ritsu Macon University. Manu Solomona, le Bachelor's in Environmental Studies, le Ritsu Maker Asia Pacific University, Sustainability and Tourism. Le Suele Chaikai Samoa, le Resident Representative Furuta Shekeki, na ia watu le whaamalo ile vasenga o ta Wailunga. Maangi ai sauno anga talumale luafe suluiva se fulu iwa skolosipi a Samoa umanuia mal porkalame lea male to lima wha au popo ta Wailunga. Ma wha awa waile numero tangata whainga aduenga. Ai talumai le afe iwa se lau fitulima ile lua o lua lima. E afe ono se lau lua sulvalu Samoa wo I Japani. I lalo o porkalame o ta wai wha apitoa mole si itio sila fia mato mai I ngā aduenga pe ataliu mai. E ese mai porkalame lean amata luafe suluono le Pacific Leaders Program plead e to ofa Samoa na manu ai foi o fa awau mai ai lava ava noa le o le luas furuiva Samoa o lato maua ai ava noa skolsipi lalo le Chaika SDG Program e pe o le to alima le ufa lau no ai lewa esanei masau no fa apto ai le sui o le malo Japani I Samoa. Tala na al tai au e tulilo mai, wha o popongo tala yo vai whanua I le fiafi.